Рус ишгалжелері Саба Украина аскерін өлдірді. Бұны бірлешкен кuvvetlер операциясынан штабында білдірділер. Душман Маринка шеріні құрчылыған Украина арбилері позицияларыны артиллерия системалары ве майнларынан ұжым еткен. Рус майнлары Лапоскина Койнеде ташланған. Причепиловка қасабасы жеварында құршын аты жетіртібатлары құлланылған. Кечкен күн ишгалжелер Донецк вилаетінде ағыр майын аты жетіртібатлары вастасынан ұжым еткен. Украина аскерлері душманға қаршылық көстерген. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Русия ишгалетілген Қырымға 56-й десант ұжымжы полқны кечіре. Бұны халқара информна палым истихбарат жемиетінің гоноллері қабереті. Олары Русия бөліклері Украина сыңырлары янында ишгалетілген Қырым ве Донбаста арттырылғанны қайдеті. Шымды руслар ишгалетілген Қырымдаки арби группировкасыны арттырмақта. Оларға 56-й десант ұжымжы полқы қошыла. Бұл полк дайми шекілде Русияның Волгоград вилаетінде ерлеші. Русияның Мудафан әзірлігі оның эркянында кефеде ерлешерек десант ұжымжы бригаданы құра. Бүгін Украина без Русия сыңырындаки вазиет контроль алтында болуна. Ама ұқу қоройжы ве сыңыржылар түлекеге ұғратылса, Украин ұқу қоройжылары силақ қоланажақ. Бұны Украина ичішлері назиры Денис Монастырский білдірді. Оның айтқанына көре Русия мигрантларыны мақсус без Русия сыңырындан кечіріп Украина территориясына ебере біле. Бөле алда Украина эшелон қапатылмасы тактикасыны қоланажақ. Перший склад ешелону буде без зброї, лише з захисними засобами. У разі агресивних дій порушників кордону до особового складу другого ешелону передбачено використання необхідних спеціальних засобів та зброї. І ми розуміємо, що у разі загрози життю та здоров'ю прикордонників-правоохоронців ми будемо застосовувати всі належні і передбачені законом засоби захисту, в тому числі вогнепальну зброю. Украина ичішлері назерлігі истихбарат органларынан берабер мигрантлар анги йөнеліште. Украина сыңырындан кече білгенні есаплап оларыны тоқтатмақ үшін не япажағыны талим етті. Монастырский ұқу қорujылар Украина без Русия сыңырында провокацияларға насыл қаршылық көстерілежегін аңлатты. Наша мета не стоїть поставити прикордонників наразі вздовж 1084 кілометрів державного кордону. Наша мета – визначити, і вони вже сьогодні визначені, базові точки формування резерву, які мають досягти критичних точок державного кордону, які ми з вами визначили, протягом від 30 до 60 хвилин. Це нормативний час, протягом якого після отримання інформації від наших розвідувальних органів має бути перекинуті необхідні сили і засоби. Украина ички ишлері назерлігі сыңырдан невбечілік япажақ 15 вертолет, 2 учақ, 44 пилотсыз учу жалетіні берді. Бүгін үкімет миграция бұқраннен күреш үшін координация штабыны тешкіл етежек. Монастырский айтқанына көре бұл миграция бұқраны Русия мақсус қызметлері тарафындан суни тарызда япылған. Назир бұл миграция бұқранынен күрешінің бірінші этапыдыр деп айтты. Оның екінші этапы дүния топлылығына ең әвелі Авропа бірлігі вен НАТОға кірген девлетлерге бағлыдыр. Украина үшін өз территорияларына қорчаламақ үшін земаневи сыңырына құрмаға пек мұйымдыр. Назерлікнің есапламаларына көре бұңа 17 миллиард гривна зарурдыр. Які задачі мають вирішувати майбутній український інтелектуальний кордон і яким він повинен бути? В першу чергу це має бути захист від диверсійних і розвідувальних груп з території держави-агресора. По-друге, це захист української економіки від контрабанди, яка є економічною зброєю проти нашої держави. По-третє, це захист від потоків нелегальних мігрантів, які також є зброєю в сучасній гібридній війні, і протягом останніх місяців ми в цьому переконалися якнайкраще. По-четверте, це захист від проникнення на територію України лідерів та членів міжнародних організованих злочинних угруповань, що також сьогодні трапляється. З урахуванням економічних можливостей України після вивчення досвіду іноземних країн найбільш раціональним рішенням є будівництво вздовж всього кордону або річки у вигляді суцільного паркану
сітки та колючого дроту, 100% покриттям кордону інтелектуальними системами цілодобового відеонагляду та сигналізації. Якын шарқтан olған мигрантлар Безрусия Полония сыңырындан кечуынан тактикасына деңіштірді. Эвелсі мигрантларының бұйық группасы Брузги Кузнеция сыңыр кетішіні құлланып Авропа бірлігіне барып етмеге муафақиетсіз интулулардан сон, шымды олар даады аз группаға бөлініп сыңырдан кечмеге тұрыша. Малым олғаны кібі 12 лех полис хадима яраланған. Полония Безрусия сыңырында миграция бұқраны август айында башланды. О вақыттан берілі мигрантлар Полония сыңырындан қанунсыз кечмек үшін 35 bin kere intiluf yapқан. Полония ве Балтық мемлекетлері Безрусия ве Русияны суни миграция бұқраны құланмасынен гибрид тежавузында қабатлай. Сентябрінің башында Полония Безрусия сыңырында февкуледе вазиетілен етілді. Незакетсіз ве қабыл етілмес сөзлер. Украинада Бұлғаристан президенті Румен Радеевнің Қырымнен бағлы биянатына сесленділер. О теледебатлар вақтында Қырым Русиге айет Авропа бірлігінің Русиге қаршы санкциялары эффектив олмаған деп қайдетті. Бұндан себеп Украинаның тышышлерін әзірлігіне Бұлғаристан елшісі Кастадин Коджабаев чағырылды. Елші Бұлғаристанның Украина топырақ бүтінлігіне қол тұтып позициясы деңішілмес Қырым Украинаға айет олғанны білдірді. Бұнен бәрабер елші Бұлғаристан ярымада işgalcілерден азат етілмесіне қол тұтқанны ве Қырым платформасына қошылғанны білдірді. Украина тышышлерін әзірлігі Бұлғаристан президенті Реддия Бермесні беклей. Наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії та різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах. Очікуємо на спростування президентом Болгарії Руменом Радевом його вчорашньої заяви. Қырымның юқары Рус махкемесі адвокаты Эдем Семидляевке меморий жаза белгіленмесіні қануни олырақ таныды. Имайджілер берген шикаятны işgalcілер махкемесі қанатлендірмеді. Семидляевнің менфаатларына тақдим еткен адвокатлар қарар қанунсыз олғанны білдіре. Адвокатлар бұл қарарны Русияның юқары махкемесінде шикаят етмеге планлаштыра. Оларның позициясынан да ішітмеселер халықара инстанцияларға мұражат етежеклер. Дальше мы будем обжаловать уже в следующую инстанцию, конечно же, и как бы намерены сначала в национальном, так скажем, поле пройти все инстанции. Если не будем услышаны, то уже будем передавать жалобу в международные инстанции. Считаем сегодняшнее решение также абсолютно необоснованным. Эдем был сегодня в здании Верховного суда, его доставили, и после вручения ему решения сегодняшнего обратно увезли в ВВС города Симферополя. Ахмеджетнің меркезі район махкемесі Эдем Семидляевны полис хадиміне бойсын мады деп 12 күнге апске ташлады. Бұнен бәрабер полис хадимлерінден рұқсет алмастан полис бөлігінде сес язысыны япқаны үшін 4000 рублей жеза алды. Октябрның 25-інде Эдем Семидляев Зенадашы Назим Шейхмамбетовнен махкеме өгінде тұтылып, полис бөлігіне кетірілген қырым татарларына қорчаламақ үшін келген еді. Көветшілер адвокатына тұтылғанлар янына кечірмеді. Аксене Семидляевке сойынып, үстінде экстремистік тешкілатларынан тимсаллері бармы, жоқмы тешкірмеге істеген. Семидляев рет етті. Бұнны үшін енді белі олған экстремизмнен күреш меркезінің хадимы Руслан Шамбазов оңа низбетен бойсын мағаны үшін мемори протокол тұзды. Беда бір протоколыны полис бөлігінде рұқсет алмастан сес язысыны япқаны үшін тұздылері. Ахмеджет районынан Мамут Султан вадисінде ерлешкен Шумхай, Заречная койының сакинлері Ахмеджет етрафында айланма yol құрылмасы нәтижесінде мескенсіз қала біле. Яңы трасса құрылмасы үшін işgalcілер кой меркезінде олған ең азындан 59 евні иқажақ ола. Сакинлер наразылық білдіре чүнке işgalcілер кереклі тарыздаве миқдарда иваз бережегіне инанмай. Сакинлер yol аян су анбары яда арби полигонға яқынжа құрылмасыны теклиф ете. Ләкин işgalcілер боле теклифлеріні рет етті. Жители, которые живут к долине, не имеют никакого отношения, большое количество людей, которые Добровскую долину на сегодняшний день называют Добровская, как Добров в эфире. Они понятия не имеют, они пришлые люди, совершенно чужие. Сегодня очень можно легко, элементарно дать хоть проектировщику выделить участок. И тогда проектировщик, приехавший с Ленинграда или с Воркуты, или с Новосибирска, элементарно начинает выполнять любые требования сросшейся коррупционной схемы здесь на месте. Люди, видя это, пугает уже даже не сама дорога,
А пугает издевательство над Коррупцию человеком. видно. А среди народа ходят всякие слухи. Конечно, я их не поддерживаю. И я считаю, что это неправильно. Что там, где собираются строить трассу, там нужные люди, там известные, богатые и так далее. Народ вот такие слухи пускает. Конечно, это неправильно, но надо это все пресечь тем, что наконец-то выбрать ту трассу. Ишгалчыларынан куручулук ишлерine дестеклегенлер де бар. Барды Шумхай койынан bir kaç sakina ФСБга видео муражат язды. Улар инсанларның азбарында юл yapılmasına каршы чыккан койдешлерine şikayet etdi. Чакыжылар уларны Viber иләвесінде койдешлерінің группасында Русияге каршы пропаганданен уграшкан хайнлер деп адландырдылар. По крайней мере, один из членов группы, с ее же слов, длительное время проживала в США и вел некую деятельность совместно с администрацией президента США, мы сможем предполагать, в чьих интересах ведется эта деятельность. Кроме того, в ходе разработки планов проведения дороги этим же лицом был предложен вариант прохождения трассы со значительным изъятием земель военного полигона Ангарский. Из последующих ответов военных стало известно, что подобные действия могут поставить под вопрос целевое использование полигона, а значит навредить обороноспособности нашей страны. Тынч Карфез районында канунсыз куручулук себебинден ер сүрөлөбү башланды. Буну ерлі сакенлер курамынан ишгалчылар акимиетине видео муражатында билдирди. Коктебель ве Кайгадор касабалары арасында ерлешкен Тынч Карфезнин жапларында bir kaç жылдан бери биналар курмага турушалар. Бу жерде мусафирхане пейда була били. Ерлі сакенлер ландшафт паркы янында куручулук ишлерин токтотуп болду. Ама ишлер девам этежегинден коркалар. Улар агыр куручулук техникасынын чалышмасы нәтижесинде топракта 70 сантиметрге еткен чатлаклар пейда болгонуна ачуулана. Шымдылык Тынч Карфез районундаки эки топрак дамартысында куручулук ишлерини япмага ясактыр. Ама ишгалчылар махкемеси кесин-кес карарны ноябрьнын 30-ында чыгарачак. Будет безумно жаль, если будет утрачен вот этот прекрасный уголок Кемерии. Когда будут уничтожены уникальные растения, которые произрастают на первом мысу, когда будет уничтожен вот этот прекрасный ландшафт, потому что, как ни крути, строительство – это масштабное дело. Будут пробиты колеи, будут пробиты дороги, будет снят дерновый слой, не будут цвести больше ни ирисы, ни тюльпаны. Мы находимся на земельном участке, который в декабре прошлого года варварски был испорчен бульдозером. И, конечно, теперь большой вопрос, что делать с грунтом, который сваливали в прибрежную полосу Черного моря, потому что теперь порезная площадь пляжа может быть уменьшена из-за того, что грунт будет перемешиваться с песком. Коронавирус пандемиясы башлагандан бери 80 биңден зияде Украин хасталык агырлашмасы нәтижесінде вефат етті. Кечкен күнда 725 инсан хасталыкны еңіп боламады. Буны Украина саглык назирлиги билдирди. Кечкен күн 20 биңден зияде Украинде чин вирусы белгиленди. 22 биң инсан түзелди. Саглык назиры Виктор Ляшко билдиргенине көре, Украинада ковид хасталарынын сайысы экселмекте. Украинлеринин %40 ичи олмаганда ковидке каршы bir aşı яптырды. Вакцинанын 2 дозасына 9,5 мільйона інсан алған. Медики підкреслюють, що усі вакцини, доступні українцям, ефективно захищають від важкого перебігу коронавірусної хвороби та смерті від інфекції, викликаної будь-якими штамами SARS-CoV-2. Вакцини ніколи не були і не стануть ліками. Вакцинація дає єдину гарантію. Якщо ви захворієте, то хвороба пройде легше, нанесе меншу шкоду вашому організму і не забере ваше життя. Кырымда ковид таркалмасынан тезлиги ябашламай. Атта ишгалчылар акимиетинин шубеле сапламаларына көре, Ярмадада чин вирусы 1221 инсанда белгиленген. 33 Кырым сакини хасталыкны еңип уламады. Кырымнан ишгалчылар баш назиры Юрий Кацанюк экимлер хасталарга тек bir kaç күнден барып болганын таный. Я змушений це сказати. Якщо буде ще один локдаун, ми помремо з голодом. Алманиядagi Бавария мусафирханелеринин сайыплары Милад байрамы арфесинде кирсетилген жаңы карантин кайделери себебинден раатсыздыгын билдире. Улар бунин баглы вазиятны филекетле деп адландыра. Минулого тижня 40% наших бронювань було скасовано. Зараз скасували 70 бронювань на Різдво. Це дуже багато. До цього ми були майже повністю заброньовані.
Яңа кайделерге көре Алманиянан базы топракларындагы мусафирханелерде тек ашыланган инсанлар ерлешип була. Базы ерлерде мусафирлер ковидны белгилей билген менфи тестны көстөрмөлү. Коронавируска уграп түзелген инсанларга буны япмак керекмей. Ситуація катастрофічна. Ми не можемо застосовувати правила. Всі клієнти скасовують бронювання. Ми вирішили, що у неділю закриємось. Мусафирханелерден сайыплер айтканына көре улар bir kaç күн эвел байрам мевсими муаффакиятле улачагына түшүндү. Ми були повністю заброньовані на Різдво та Новий рік. Ми думали, що Новий рік буде вдалим, але через паніку, яку влада поширила на людей, усе ускладнилося. Алмания эалесинин %68 ковидке каршы эки ашы яптырган. Гарби Европа мемлекетлерине көре бу эң yüksek көстергичтир. Факат яңы хасталардан сайысы артмакта. Жума акшамы күнү 59 бинге якын инсанда чин вирусы белгиленген. Ковиднын 4-нчы далгасы башлаганынан себеп Алманияда яңы карантин сыңырланмаларыны көрсөтөлөр. Хастаханеге түшкөнлөрүнүн сайысы артса, атта ашыланган яда ковидке уграп түзүлгөн инсанлар умумий жерлерде менфи ПЛР тестлерин көстөрмөккө мажбур болажак. Эпидемия вазиети феналашса, ресторанлар менен кавиханелер капатылажак. Меденеве спорт тедбирлери ясакланажак. Bundan gayrı Almaniyada hastahаналер ve esli başlı insanlar için evlerinin xadimleri için mecburi vaksinasiya көрсөтүлөжөк. На прохання урядів федеральних земель ми обговорили це і ми погоджуємося з тим, що персонал медичних закладів має бути вакцинований. Федеральний уряд найближчим часом ухвалить рішення із цього приводу. Almaniya hakimiyeti insanlarını koronaviruska karşı aşılanmaga ve revaksinasiyani keçirmege çağıra. Italiya, İspanya ve Portugaliyага көре Almaniyada aşı yaptırganlarının sayısı daha azdır. Важливо переконати якнайбільше людей повторно вакцинуватися прямо зараз. Це також допоможе впоратися з пандемією. Йдеться про мільйони людей. Багато хто вже отримав одну або дві дози вакцини. Канцлер вазифесіне тайынлене білген Олаф Шольц эвелсі Алманияда олмаған ковидке қаршы да әсер тедбірлеріні көрсетежегіне сөз берді. Оның сөздеріне көре тек бойлы етіп, қышны кечірмек мүмкіндір.